Mai sau tau lang pat si famorunga le bingo le tuan ne chayau. Hallelujah. Ai mai ta vita. Ile tusio Faasamoa se lau luas fuma lua al foi puma mua. Wo fia ino la tau fai mai a tau ma tau te o le falo yoba. Amen. Amen. O le fesili. Tātou te oia. Samoa se lau sifuru walu, alon whai upe lua sifuru mariba. I vi atu ea o tau ia i ova. A wae le lei oia. E whaava vau lava lona alofa. Amen. O le tu ua lo whale mo lo ngota. Tu ua upo kalame mo ufufuanga. E susu mai o tala mai o ao. I le whale nei o le atua. Ua wha tumu o ile anganga pa ia o le atua. Amen. O musu ia fo i ile anganga o le atua. E te sau e te tapuai ma wha fo i le vi inga ia te ia. Amen ne. O le vi inga ma le anganga whaftai e fo i pe ia te ia. I le nei tai au. O te whatalo whatu. I le pa ia maolunga le sunga le whawhenga inga ma le whatua. O tatou matua whale anganga nei tai au. Le ngata i lea sunga i le whaiwheau ia tangaloa ma le whatua. Sunga le whaiwheau ia Daniel ma le whatua. Sunga ia o ao ma tia kono ma lo atou whale tua. Au fua sina o le tatou e kalesia. Mai ai maunga te tele se ia pa ia maunga itu. Te whata lofa tia te ore suafa man malo. O Yesu Keriso nei tai au. Ta lofa lava. Sauni e te whaapale me whala e ina le tua e ala le vi inga nei tai au. Tātou talu. Mātou te vi ia lava o e tamā nei tūla le tai au. Whawhitai lo wanga le lei ma loa lofa ia te i mātou ua mafua ai o na mātou poto mai nei tai au. Ua tumu i mātou le anganga i mātou te fia whawhetai atu i atu oe. Awa oe na manu ia ai mea uma e ala le mana ua ao na e whafoifoina i o mātou whe au mangaluenga i le neiwa yaso. Le ri o mātou tamae tau ma whaile file le petia o mātou tangata e mātou te whawhetai a te oe i lau puipuinga ma lau le leonga ma lau la veinga i a te mātou ua mafua ai on mātou whewaa ai ai neta au mātou mafuta wa tasi i lau alofa ma lau anga le lei tama. Le ri o mātou tama ama e a te ngaluenga mātou te whaia ona mātou whape atu lea o i mātou lava se au na lea o ngāle li o mātou tama. E li o mātou tama, mātou te talo ia te oe nganga pa ia. A whio mai a. Mātou te whawheilua ia te oe nei tūla le tai au. Po i matuma watu vi inga ia te ono o Yesu. Amen. Ina tu tatou timu nei tai. Someone shout hallelujah. Someone shout hallelujah. Why don't you turn to the person next to you, mai ataya. Up up Jesus. Down Satan. Up Jesus. Down Satan. Mana tua? Elena oleh up the toa, I up Jesus. Hallelujah. Pati
give you the praise. We give you the glory, Lord. We give you the glory this morning. Mātou te vi ia oe tama. Mātou te vi ia oe. Ole mātou peselena. Ia vi ia ai o Yesu. Ia soma, ia soma. Hallelujah. Mātou te vi ia oe le nei taia. Mātou te vi ia oe le nei taia. Lene o langa tātou pese ai. Lene o langa whaingata o aso uana o pua puanga ai ngā mauso whapea mau ua ole maua se tai.
just take a moment. Tu atu sina minu tele na te whawhitai ai le tu. Mo ini mai au whonga, why don't you close your eyes and just thank the Lord this morning. Whawhitai lau loto i le atua. Le nei tai au a tātou ala whai mai ai. Whaamaoni lo nā lofa. Whaamaoni lo nā ngalele. Whawhitai Yesu. Mātou te whawhitai alo alofa le nei tai au. Mātou te whawhitai alo mea o mo e whai. Thank you. Whtai mo vi inga o le tua ni tai au. Whtai le worship team o le tāpenanga. Whtai a te oe le tangata tāpuai. Lu sauniuni le tua ia maulunga se vi inga o le tua. Whai o moa lau tusi tau tau nomela onam tau poe valu. Ropu mua e whangata mai le ono whamole mole. Why don't you say amen? Ia, whai tau whatasi mali datu e kālesia whamole mole. Ia. Pea lava o nā o a i o iovalo o tua i a te oe. O le nei, e tau sisi. Amene, so e lau tusi le matei o lonam tau poe whā. Whamal mole. Atu whai tau mai le whai upu ngō mua e whangata mai le whai upu e whā. Tātou whaitau i a. Via li. Ma ngia le umi o le tātou vi ingal ni tai au. Ia o manino fo le whaitau ina o la fiongo pa ia le tua o whaitau. Ia wa afa fo le kako la unga ni tai au. Amen. Praise the Lord. Whatalo whātu le pa ia man malo le tātou e kālesia. Vai atu solo le tino inisi o tātou a inga ma wolo o asiasi mal ni tai au. Nisio, alama whanau, all the way from Melbourne. Great to see you in the house of God. Welcome. So, se vaenga, tātou ainga nisi e whai malanga misi o tātou atunu pele Samoa, i eleli il ni tai au. Yeah, sui o le 685, le sunga e avine malana ura le ni tai au, i eleli. Praise the Lord. E nisi o tātou ainga alo mai moa mai lungo, tātou live stream. We welcome you in the mighty name of Jesus Christ and our Lord and Savior.
Ni tai ao le vaveo. Sauniga ula ungai. Mafi ngawa malengango le tua mai le tua se me kangu share. So I hope this is for you this morning. It's the message this morning is titled Ole ala manuia e uia tu le vau. The path and the way to God's blessings is through the wilderness. I don't know any so tatou o lai o te tonu o lau vau po le wilderness in Litao. Langa e o uma i tatou I le vaenga lea. E li teimi e mamafa I lo whingalo mo tatou loto, tatou uma. Se me e a whaina ai o tatou tangata. Sui sui ai lo fia ma lo oli oli le li. E le kaule mangongi e fo le tau mafa isi teimi. O te leo tala noa tu ngi mea mātu ia, o ngi mea affectai, maybe the union, ma le unity, ko kongo le ko ainga, o se mea whatau vau tu lai mai, but it's enough to dent mama nua ai lo roto. Al nei tai au e, au alu le vi inga o se mea ngonga mai le nganga o le tua, e teimi tātou te, we can make things very significant in our worship, o lungo wha, o wha mamawha wha la poa e tātou ngi mea I o tātou loto. Ngā droa e se aida o lau vi inga I le tua. Ma me upeu whainga kāinga si I runga o lima. Am I talking to somebody this morning? Whainga kāinga si o lima, whainga kāinga e vivi o kau le langonga sa loko. But I mentioned last week, ao ngā collaborate mga lue whatasi ia nerves o le tino o tangata langa nervous system, longa loto lona mawhau whau malona nganga, e ma whaia tangatanga nga overcome the pain barrier po whalongona e ma mawhaia te oe e tui lalo nga velde o le menga significant I lo loto kuka kongo lo loto inside your heart and then it becomes insignificant o longo inga walai titia wa le popore ai pe ona me fu le si o lima te vivi lo tua. I say you've gone past the spiritual barrier. Wele la ngona ile tinga wa e mauti noa e ma faia e loa tua so se mea. Ai ve vi mai tapuai mai fa maoni loa tua e fa mruia le tua ia te oe e tali foi le tua ia te oe o le tua tali manao le tua fai mea sili sili le tua fa maoni. I don't know why God gave me this, but I'm going to share it this morning. Mai le e soto e se fuluma lima mantua ama na o le tua ave ese mai longa ngu mai te tonu ai kupito. Fai va venga matongo fie mai moama va va ai Israelu I va venga ai ui mai fafo o mai I le vai o mai le sami ula va ai kungo sami va ai kungo mai ai kupito le lor me la fai a fa mai le tua mose fa lo lima what happened tala masangi vai lu ingal sami ai ui te tonu leu. Ole lesi tu a ka ngu mai ia farao fa pe mai farao a fa e mafai Israelu e mafai fo ka ko nga ui lava vale tas e ese me fai le tu mo langa fa nga le wilderness ese me fai le tu mo le tangata e le ana I le tua fa mai tu pa ia wa sao le nu le isi tu a e oku farao tonu I wa fai le tua le wala walenga yo ia wili o sol fa ngua me uma o le ma fai nga o sol fa ngua mau mai la tau fe otiu mai ai kupito tonu I ai so mana ta upunga ai fa mai la I or fa upunga suma lima 22 fa ipo lu suma lua ta upu suma lima o eso to fa mai o nga ho tu la ia u ubange I lo manguia ko fa mai la tua mose ko fa lo lima ko close up sami fe oti ai kupito ai sao Israel ai so aku male nu fa mai wa atu ngu ngo ya sura o tolu aso le se vai a mata lo complain ka lan menga mai mamau ai o la le meu fa pe ai ele a vele fa monianga o nei mana nafi por fa monianga o va ya so bote sa tangi ele tua e ke pase se ai da sol ngai
E le a vera whamalolonga le tua whamaloloa ia te oe le masina o te. E ke koe kangi e lau mai kai au. Ua uma o whamanuia le tua ia Israel. Le ua ui mai. O sawa vali le wawenga i ronga to tonu o sami ura ura. Le ua o le situ. Ai o whawhika uli. E lea vele mātango whia ke lea whamanianga sa tato ui mai ai. E lea vele mātango whia kei wai o sa fulu kau sanga ngako whamangaku. E lea vele mātango whia o sa fulu lima kau sanga ngako whamangaku. O mati lera sa ue whai longa i kako ruas fulu lau sanga. Every day we need to be prepared to walk through the wilderness. Kako sawa vali i le ala wo mai e le tua mo i tatou. O le wilderness po le vau. Le sawa vali e whanau e le tua. E aparai mo i kako malava. E kofu al kakanga ia maranga ia wilderness. O le sin kai minge i kai kai au. E lo ilo ako ala ke ko fongo foi kongo lo vau mara wilderness nga ke la vela vea e ko kongo. O ke leo whaba singo ia te oe. Na whainga kāga e vivi i le tua ni tai au. Whea ilo loto ni tai au. Whainga kāga si eo lima. Did you find that somebody that was singing their heart out to the Lord this morning was more a blessing or a hindrance? If I kon welo falo. Then you got to look at your heart, because where your heart is, oinga. E sau wai le whamatalanga o le mea ngau e lau savalinga le vau. O mai le tala le sa tātou whaitau wina i le tusi le te utonome. Ai tanga iai, whamai mo se ia Israelu. Ie mara tua le ala umalava na taitaina mai oe iova loa tua. Gateway, families, friends, live stream, whichever camera, ia tātou mana tua, ia mana tua, ia o mana tua ala o manuia o le tua i lunga le vau, i le wilderness nga taitaina mai tātou e le tua. Toi whamanatu ia te oe. Yesterday's miracle is not enough for today's servanthood. E lea mai le wawenga o anafi e te au auna i le tua, that's all ngei. Langa whaua le lofa mananga leo le tua. E whau whamanianga le tua. E kau whainga whau lau au nanga, whau lau vi inga, whau lau whai mele lei le tua. Praise the Lord. O mai mo se a Israelu. O le te mitonu a lea. O koe kikia umare whaat se fulu tau sanga, lenga sa vali e le vau Israelu. Wha se fulu kau sanga o le wilderness. O fianga yaso men kau sanga o e struggle lava i le Ishuakasi. Ai vai, whamai ia mose a Israelu, na ia whatinga ina oe. Ai whamai kus pai whapalangi, he kept you humble. Aku whakasira, rongo inga. Ui mai Israelu i le vau ma le wilderness. Lai sila fia le tua, e fia whaimanguia, a le mawalunga i o loko. Whamai le liunga ngai ko inga i ang whaliuan kus pa ia yaso anga mua. Ngai tātou tamanga mua i malai whamai, whamai mo se ua whatinga ina oe i ova, ai whamai kus pa ia whapalangi. He kept you humble. He wanted you to have the humility so that you can see God anytime. E ke alua i le tua, ia e si la fia ma e lo atu le tua, i lona mamalu, pe a maua lalo o tātou loto. Mai ngā tofo o i le ala. Ina i e loa mea o i lo loto. Pe e te tausi ana polo inga. Si la fia ma malamalama i tātou o le ala, mai ai kupito i kanana. They believe, au tu sitala for my, it's around about 11 days. Ai sui mai le 11 days, i le wilderness lenga o Israel, ua whasa fulu tau sanga, o longa inga, o le makua i paku o reo ranga. Family, so mai lalo. Whamai ia mose, ngā mai oe, inga e tausi ana pora inga. He humbled you, mawhaula inga oe. Whawhanga ia te oe i le manai. O mena e lei loa. Na lei loa fo e outama. Ina ia whai loa atu ia te oe.
Ele na o mea o lai tangata, ele na o mea ai o lai tangata, a o mea tu lei mai, ele fofonga o Yehova. Praise the Lord. O le whaso longa le ngā o mea Israel, ai kaunga mai tau lei mai, whai tau ai, e kei loa i ngā le stage o ngai, e lau sāwaringa, e lau wilderness maru wāo ni tai au. Mai kala ko inga, so mai yuka, so mai yuka. Praise the Lord. O rale umi o lau sāwaringa, o rale umi o lau sāiringa i le tua, inga i e whamanuia mai le tua ia te oe. O loo o iou ao, o loo ia te au le tali, o le vave, e mafua mai te tonu o tātou loto. Pe tātou te talia Iesu, e le tātou sāwaringa. Kako se mai le matei o wha. Mai le matei o wha. Ona ave ina e leo Iesu i le vao e le anganga. Ina ia wha oso so ina le tia Apollo. Praise the Lord. Le manga ia e le whaikau le mea. E leo se anganga vo i le small a o le capital A e lo meo le anganga pa ia o le tua. Le anga whaia le filfilinga le ave Iesu i le vao. He had to go through Jesus, through his own wilderness. Kau fwoi ngā au, hui fwoi Iesu, e nanga ia vao. Mai o le kako li whaola. E lo iei se exemption, e lo, e hui fwoi Iesu i nanga ia vao. Ala matango fie i o le teimila. Matango fie i o le teimila. Langa le teimila e lei a makainga le misiona ma le ministry e Iesu. Ai lea la, whamai ua whaasa furu pō mao, o whala ina ma anga pongi. E le se mea whaingo fie. Whaasa furu ao ma pō, ai a mai e le anganga e le mai e whaise kau sa minga po se mea ai. Ai a mai ave le wilderness. E se ala le tua, amene. Ele ese foi whainga le tua ma. Ilo na alo pele tu tasia ma oe ma au. O mai leo. O Iesu re o mai. Ai sau maliki a Apollo e whao oso. Ele sau liki a Apollo i le aso longa kolu o langa. Anga pongi. Ele sau le aso wha. Ele sau le aso se fulu. Ele sau le aso lua se fulu. Ai whakoa sau al ki a Apollo ngā ua kole wha se fulu aso. O anga pongi il tātua li whaola. Loa le lei ele tia Apollo lea. O le taimi ua nau le tangata. I le mea ai. But what an example. Wha teita inga ngā whai Iesu mo oe maa. E mai tia Apollo. A whai oeo lalo le tua ina whetalai e tuia. Ia liu a reto nei maa. Ai quote mai e Iesu. Upua mose le sa tato whaitauina ai. Tusi e te utonome. E na o me ai o lai tangata o fionga uma. Tu lei mai fufonga o le tua. Praise the Lord. O amai lau sa varinga. I lau wilderness ila nei taio. Tai ina o e le tua. I le tu la fo ina o e le tua. E mai o le awala o le mafuanga e alainga whaui le tangata i le wilderness. A maka i le ministry. O se awa no po se space. E strip away maave se umaya. Me o lo whaala ve lave lau true identity. Tangata moni e ai oi. Tanga tātou te reo. Whawhoringa i lumo le tua le tātou tau onga e. Wā mai lau sawa liga ngi kai au. Hey, where are you okay? Everything all right? O mafau fau. Hapia fe panga ka ko e kai le sia le aro. Fast food wa so fa ka ko anga pong.
Ai ka ko mai loa. Pe sili loa. Ia ai. Salon ma ko en mafkanga kamari sa man okay ya ka ko se man. Okay ya tamai ya. Ya ai. Aku fia ka kongula ka ko vai ngangi pao. Family, o mai lo savalinga. Your wilderness. Ele exempt oi. Ele exempt Yesu. He went through the same way. Ai vai foi dai poko ki Apollo re. Ke longa. O mea nga sa e fale kungo risi asu. Langa fa mai ku se Jacob. E alanga ko fale kungo. Fa mai mai ku spe pala o le weakness tato. Mai ku spe Samoa o le tu ina nau o tato loto. O le ngoinga o le mela sa fa ya ingai. Ise kai miwa kea. Ai le makala. E koe pingi e oe ki Apollo. Mai tu spe ia o Yesu lai ka o mai ku spe ia. O Yesu o le a tambu longa lua. Ai wai vaila le melanga koe kui mai e ki Apollo. Ka whai a inga, le kako koe inga ia kamu ma e vaira. Me ai. Ai koe kuri loa mai a ki Apollo Yesu. Kau ma whai e whai a inga i rea. Me ai. Ai lai whai mana mau ki ngoa. Whai mana mau ki ngoa e sākangi. Leanga whawhesa ngai me Yesu I luma o fofonga o le tua I le langi I le amatanga. A leo kamu whai e whase se, ke ronga. Po le au excuses ma le matonga o fia o mea. E kuri loa mea o el ki Apollo le mea mumuanga ngai se. Pea e le loa ko ui ko kongu I le in so that it becomes insignificant. Le mamafa. I lo le significant. Mamafa I lo loto, malau sabaringa. Whamama le suafo Yesu me ngai whalawelawe ia ke oe. I leo skako whamasingonga me le whai. I leo susu e aku oe. Pe pore ase me ai paule mea. O le soani ia te oe. O ke lei loa pore ane me ua mai lenga ngole tua. La uma fo I launga. Langa le pau ane mea nga whai lenga ngole tua. Whai loa I tato e ka le sia man whanau. E sawa wali kako I lungo le vau. E turi loa u whamirianga. Ai ko fa pe kwa ma mafa kele ngai ba wa fe ya Israel o se mo kai ngai fas fu ka sanga ai va ai fam kalanga kuspa ia fas fu ka sanga ai fu ai mai le tuar me ai fas fu ka sanga mai ele fu mai kuspa ia ele fu vai paula na ngu ele po ua vai fas fu ka sanga ele fale le ai ma se me fale tonu vai Lava le se mea. Pau ana mea le ka ua me kuspa ia. Ma lia ka ua me le ka ele. A o me yongo la mea la. Maua uma provisions. Ai ke ronga mo tangata ma natura tangata. Ki ngā se lau pasinga provisions. E ia ian mea complain ai. So review au savalinga. Check your wilderness this morning. Ma so mailuma. Ia whamaluia le tua ia te oe le nei tai au. O le finangalo le tua ia te oe. O manuia o le tua. Tātou te maua it's available to all of us. But it's your call. Sen o le māngia i o le melo tangaka. Oe wheloa iskanga o pasi langa o unanga I le pain barrier. Kaka hoe ki ngā. Oe iskanga oe kupo se mea. Ke loa la ki ngai fo pele se me ku. Me fai fo nga o ya ke o ela usavalinga fale anganga. E isa nga tau la ko ka le sia. E isi ke mi fa masole. Ta ma le ma ngo fu. Ei ya le se me ku. A ke le yo me la mama fa lo loto. Ai sa. Langa lainga sao langa ave ile tua. Ilana sava linga I le vao maranga wilderness. E isa linga ma ko ainga nga makuo. Me lei ma se si ma ko ainga o lol mela. Kupul ma ko malanga le ngalui. Ana ma ke sa kia mo me handguns. Ai pa le si fang. Ana ma ko fa sanga. Pa kongo I le vai I lalo le ke vai lalo kuli
Lalu kuri lalu. Alanga lalu kamera. Brother-in-law. Kua retired me ai le Amerika. E whaila rau kara. O Daniel es kaka ngala kalaka ye. Kanga pā, kumai lunga sawal wali mai kua. Pere se me kupu. Ai mau ki tiro kua vai. E wha pēr pūra vai. Ai sea, wā o au inga ila ko kongo military. They need to go past the pain barrier. Ai kai me ki ngā ai. Se uso le sa il military fo ya Amerika reo. Fa kwela ukala lisia so au so ifu se uso. A moana oe, e mena ko o Vietnam ai fasi oe. Wai le hanga yo kalang falong oe, mai. Waku, a fela mele fa me. Se kolo evange se o kingi lima. Ele se be o me ki nga. Te ke se o ne yo. Ama e pule ala ko. Wa fa festa me vole le. Me pule ala ko. Vaku. Kele la ngonga se kinga. Mai we've been trained. I lo tune lo ma ho fau. Ya pasi lo ma ho fau le pain barrier. Fa penga fo I. Amalo sia te oil ni taia. Ya pasi au tapenanga I le tua I le level le ti nganga I ke wheta ia I lunga le vao ma le wilderness. Nga iau ko meki ia ke oe. Ke se CEO lima ke whaafutai le tua. Whaingo fia ia te oe louto o tuli e te wara au I so se mana onga. Regardless of who it is. Te ango isi kai mi, a o mai ti ngā ia tātou. O close quarters fo ili kako te talo. Ngau ka ua ama le ka whangau ai le ai. Ai misi resi kanga ka misi resi ai inga misi. But when you go past the pain barrier, ele eise tua oi o lau te talo. Ele eise tua oi o lau whai mele lei. Ele ei fu ise tua oi o lau o nanga ile tua. Ele ngau kongo le kalesia. But the whole world and the community out there, they don't want to hear about Jesus anymore. But they want to see the Jesus in you. Mana tua. O whamunianga le tua e ke oe. The path is through the wilderness. Whamunuia le tua ni taia. Ono tuafa pelo Yesu. Amen, amen. Whamangalo mai au ni taia. O la whaafafonga le tua. Sila le nganga pa ia o le tua. E le tua nge avango alu. In case e se mana o mia se fisoswani. Te fia te talo mo o el ni taia. There's one thing I love doing is to pray for somebody else who has a need. E le susu ia te oe po le aso mana onga. Po le ase mea o lo tuta ia ai ma trip ai lau sa valinga i le wilderness nga ke iai. But I invite you, if you have a prayer request this morning, whaman mole, susu mai lumai. Tātou sulu whātasi le atua. Ai tātou tele ioi le lao aiol whamantunga le taia. Tātou ainga le taia. Ja. Tātou team whaman mole. So mai tātou pese. Apea mo ini mai o whonga. Whaman mole. Mo ini mai o whonga le taia. Tātou awe le whamumua man whaloalo le tu. Tua pupulau whafonga pēr whina ngālo te tūra I mai. Sau awe so mana onga I le tuana li tau. A tonu fwoi, o nā mga onga I le mo oe. A whai fwoi mo se istangata, o lo manau mia le whamalolonga se istangata, o lo manau mia le salotonga. Ma le file mu I le lato savalinga I le ala. I le vao ma le wilderness. Sau, tātou o whatasi le tua. E no whali I o le tuana li tau. O sumai tātou bisi. Praise the Lord. Hallelujah.
you is born. O tu sile kata to ko tau ina matai. E mena tupu I tonu le ai teninga. O lai pule Roma I tonu le ai. Whamaila e toa 5 vaenga ua vailuaina iei. Ua vaivaina I le nuu o Israel. Tangata malato me mana e whai ono le pule Roma. E le si vaenga whamai. Tato o tau te au ma Roma whatasi e ui e leo tato tangata Roma. Vaenga lona lua whamai. Tato te te iei a kako misa ma te te iei oanga iei se whire mu. Vaenga lona tonu e vai o au satu kai o whamai o wharango lango I lato tupe ma le pawa ma le malosi. O lafi ei tuinga e peise I o lai matango fie le toi fuanga. Vaenga lona wha o lau wharasei o whamai tato wharango lango I le tua e fio mai le tua e la vea I tangata uma a ve ese le angasala. Vaenga lona 5 o tangata whamai wo ilungo le maunga. They became monks. Aisa o le manao lato e vava ai mai I le pule sawa Roma. Ai a fio mai Yesu I le tusinen tatou foi tauina. Mai Yesu a luatu ai e feilo ai ma matai ora sa o tax collector. E le va ai Yesu o tangata tax collector. Ai va ai o tangata mera mia le sosoani e ma fai o le fanga aina mo nga luanga le tua. Sa vale atu Yesu feilo ai ma tangata faiva e leo tangata e le va ai Yesu e leo ngi faiva. Vai atu tangata rea saulu tino ina te moni e le va ai tangata e le os tangata e leo nga a le va ai Yesu e ma fai o nga vea mauso e la vea ina ile tangata tele tangata a va ai Yesu e va ai le potential o le tua ile tangata rea sau tape nanga ile tua le neitaya o rea se me olo whara ve lave ia te oi sau e ave le tua sau e ave le tua. E isi nga wala uinga I le tua ngafi e isi o e kare sia fau amata. Praise the Lord. E ale wala ua le tua ia te. Don't underestimate your effectiveness and the calling of God upon your life. Toi usu tasi mai tatou pesele fa mole. Na molo leo lava. Sauraya. Fia ele tua e mafuanga we tu rai e lumo lona no kwali il ni taia ni sio tama ni sio tina ni sio alom fana le se mena ti lumo le tua ele ta ua fo i lo ofisilia ku ya ke ai ta ua si la fia ele tua o le manga i lo loto fa fitai nga wai le wala aua le tua ia te oi wala usavalinga le vao ma le wilderness o le tua na te soaswani o le tua na te whaasauloto o le tua na te whawhelua i lo wala whaistatu talo ni taia te tonu iai lo whatutu glory to God Tato ainga I tua vea ta whalolo mai lo au tong tau. Hawale ta mai o tu lai lau whanau ili nei tai au. Tau fui mātou mamana onga te tō tasi e te sila fia I o lātou lotu. Sila fia I o lātou whinangalo ili nei tai au. E ilisi o lo tu lai ma le whamalolonga mana. E ilisi o lo nau ili nganga whamaise e nisi o toa sea I te tolu mautanga. Ma te tonu a inga. E inisi o le
toa file mu, ma le mau popo, ma le ngā lue whatasi to tonu a inga ma whanau. Ma so se mana onga ia te mātou uma tei tō tasi. Ta mai ue si la fia me una. Ai whaftai au o wā o mātou iai lunga o le ala. E te si la fia, pe o la upul nei tai au, e te whatinga ina. You keep us humble in your mighty name, Jesus. Father, we thank you that you've heard us, you have received us, you have accepted us, you have blessed us. Whaftai we talia, whaftai we whawheloai, whaftai we whatulai, whaftai we whamanuia. O le vi inga o walava nei whaititia mo lawa fio. Whaftai lau upura nei taia. Nā tie lalo mātou tangata. A ia vi ia peo e ono Yesu. Amen. Amen. Whaftai tātou lala mai lalo. Ia leli. Kalawina tātou whangaruenga ma te akono nei taia. Tātou Sauniga o le whamutunu. Te mea maliu Yesu o le tūmanga whae peru. A whaistau mawhtanga. Pura oe lau ie po lau apron lunga lau lau. Ai mesi. Longo inga wa ready ai vese makidia lau lau. Ai tanga nau nau le leila apron maku lunga lau lau. Olono inga whae loa toi. E te toe foi mai. Inga ua maliu Yesu e asi atu. Wilona tuunga mau. Wale ai le tino Yesu o tutu. But the cloth was nicely folded and left where he laid before. A sign and clear indication that your Lord and our Jesus is coming back. Nā tātou ki tala. Te mai whaman mole whapa ia la areto ili nei taia. Whaftai ilo maliu Yesu. Whaftai le whamalo ronga e ala ilo tino le tino. Whaman mole whapa ia ile ipu e. Tusa o lo toto. Le mana ato atoa e whamamaina. The complete forgiveness and redemption of our sins. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. Umona whaia le whaaftai wa tango Yesu la reto o i tofi. Hallelujah. Mai ai ai o tō whaia na whamatu. A pia fwoi le ipu, whatu solona toto, whenga inga fwoi lona toto. Ma saunoanga mara whitalenga Yesu, o te toe a whio mai. Aman mole au tu whatu, tau whisi tātou talia whatasim ni tau. Fire.
tai ora fatusa o le maliu ma le tongi ola umo na tapena e loa lii ma le tatu faola whamanatu ai lo na alofa ma lo na angalele
Ia le whamalolonga ato toa, ia le whamangaloina. Mai lolo tuspa ia e le toa mana o mia sisi taulanga. Ua ato toa moai. Whatu tue e ni tai aola tatu sauni te lia. A uma ia mole atu sau whaftai lo tua. Whate ia lo tua ni tai au o whalongo lua kulu leo. A whai misi fut kalo ngiaso. Ia whailo ni tai au pa umole te lia le whamatunga. Ao lei, yo ol tatu whamatunga o te lia. Mana tua le tina ia blessing o lo ia le whalemai. Masione tina ia uefa whamalmole. Ka tua inga. Tu fine por faltua ia taliti ngā. Mana tua I lau te talo o Sydney, Australia. O le uso, tino ia lilani, tūlanga. Maltina, mantua I lau te talo. Ia, ia te li foi Professor ia Taylor Ray. O lo mangua ia oro ia I whaita o tonga ni tai au le whanmai. I Cairns, Australia, ia maso se tasi lava e misi atu ni tai au. Ai si la fia ia inisi o tātou o lo manau mia le whamarolonga I le tua. Ia, tau I le tua ni tai au. Isi foi o tātou ainga. O moli le tua lo manaonga. O na tātou talia, I le swafo le tua le tamā, le tua le alo le tua le nganga pa ia. Tātou talia. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Umana talo yo na lala mai le lalo ni tai au. Praise the Lord. Hallelujah. Rei. Ta punia dato la ai ni tai au para o tu mar falo alo. Ya. Tenaya satali mai angalo la granddaughter le fia ese talo mo ia ni tai au mele email so my mele and so tama this young lady is by the name of Alaya Rita Raponi. Au tamatau se tatu talo mo nei afine. Alo fai o soi fu mai ia ile nei. Alo langi whaingata. Ai ma fai ia me mai la rofa maranga leo ni tua. O se tia nei tai ao le afine le tua. Whawhitai le moni ma whamaoni o lo whatunoa. Wasa mato no fo te talo ma wala watu ia te oe.
O e tali whaaliali lo wha maoni i le tua. Alo alofa i le suia. Au le ta ua o alo ma whanau te tonu o mātou ainga. O le mea alofa mai lava i a te oe e le tua, e le whatino o le alofa moni i lau whanau. Whawhetai o se whamonianga i a Mele McCann. Tina fo ia sa tali mangalo ma te tonu si o lātou ainga. I ai tei nane fo i te tonu si o mātou e kāle sia nei. Oli sanga i le loto ma le anganga o lau whamarolonga i a te ia. Ai mai se fo i mele le atua. Tupu ai le nei a whawhine. Ia whao penga ina e lau a fio si tāleni ma se mea lofa mai le langi. Whao ngā ina i o ia mo lou lava whinangaro. Ai a ina ma whao la ina i se anganga. A ve ma whetu pupula o lau whao la tanga. Ao ngā mo oe malong malo. Whamanuia ia te ia, whamanuia fo ia Ken ma mele. Le ao a o ina o le nei teine tusa mo lou lava whinangaro. Ai me se fo ia, ngā loma, sa tali, o tonu si o lātou aina. Ai fo i se mātou tama i au ngā, ia whao ngā mātou le tua e tusa mo lou whinangaro. Professor Soani e mo le nei a whina, o le vi inga e fo i a te oe. I lo sua whapele Jesu. Amen, amen. Wow. There you go. Congratulations.
na o mo lai. O le mea na mo e o mātou whau, e whaia ina ia ko. Ai whaatau e mi ina ia e toa. Hallelujah! Ai pia e fusi tangata nei o tafa. Whaia i le upu lea ahuna. Whaia i ahuna. Ia tuanang le jeso. Ahuna. Ia tuanang le jeso. Ko vai lunga ka ko upu na please ainga. Vai ka ufa le upu. Ahuna. I can't hear you. Ahuna. Ya tuana le jeso. Ahuna. Ya tuana na ye. Ya, pese mai na ya para Deus se de faia. Take a mess.
We give you the glory. Lo mātou tamai o lilani. Ia pa ia lo suafu. Ia o mai o lo malo. Ia whaia lo finangala. Ile lo langi. E o whaia lo langi. Ia e whai mai a te mātou. Ile asne a mātou.